I ovako ljudi, danas ćemo da radimo i te pozdrave koji sam jučer objavio status, ko nije lajkovao, šta da mu radim. Ali ljudi, ne mogu da veruju da smo dostigli 288 lajkova. Pa da počnemo. Pozdrav za Maju Doktora, pozdrav za Maju Serdar, pozdrav za Roberta Mravika, pozdrav za Nikolu Radisavljević Džonija, pozdrav za Farisa Našara, pozdrav za Cvijanović Milovana, pozdrav za Koju sa YouTube-a, pozdrav za Ivana Torlakovića, pozdrav za Aleksandra Marjanovića, pozdrav za Dušana Pejčića, pozdrav za Kun Aguera, pozdrav za Liu Kanga, pozdrav za Anđelu Stevanović, pozdrav za Nemanju Božičkovića, pozdrav za Jankovića Vladana, pozdrav za Antonije Jeza, pozdrav za Jovanu Kanazir, pozdrav za Damjana Stanišića, pozdrav za Darka Neškovića Dakija, pozdrav za Evicu Domonji, pozdrav za Brat Stalka, pozdrav za Nemanju Mitića, pozdrav za Značaj Brate, ne znam kako se zove, ali piše Značaj Brate, pozdrav za Sergeja Jeremića, pozdrav za Stefana Antonijevića, pozdrav za Strahinju Zelića, pozdrav za Relju Borovnicu, pozdrav za Ognjena Miljevića, pozdrav za Stelu Mravik, pozdrav za Mladena Crnomarkovića, pozdrav za Taru Ćetović, pozdrav za Petra Peđu Matoševića, pozdrav za Dariju Đorđević, pozdrav za Marko Draču, pozdrav za Ognjena Petakovića, pozdrav za Kristijana Šane Vereša, pozdrav za Bulata Luku, pozdrav za Stefana Predojevića, pozdrav za Milinku Srejček, pozdrav za Stefana Zmaja, pozdrav za Luku Vukovića, pozdrav za Bogdana Bokija Ajdukovića, pozdrav za Dejana Cenića, pozdrav za Nikolu Ristovića Ristu, pozdrav za Ivana Meškovića, pozdrav za Kristinu Gligorijev, pozdrav za Jovanu Jajčanin, pozdrav za Nikolu Kempes Mladenovića, pozdrav za Dušana T. Pozdrav za Filipu Knjisu, brata moga, pozdrav za Miloša Miljevića, pozdrav za Srđana Uzunovića, pozdrav za Uroša Dukića, pozdrav za Aleksandra Despota, pozdrav za Milana Vojnovića, pozdrav za Jovu CZV Ivetića, pozdrav za Maju Đorđević, pozdrav za Danijela Babika, pozdrav za Milicu Vujakliju, pozdrav za Un Pokoloko, pozdrav za Uroša Vukovića, pozdrav za Luku Delića, Cigan, pozdrav za Nevenu Jovanović, pozdrav za Neda, pozdrav za Antonija Dabaca, ne znam, pozdrav za Veljka Mladenovića, pozdrav za Aleksu Kvrgića, pozdrav za Stefana Nikolića, pozdrav za Miloša Lakotu, pozdrav za Andrijanu Samo ti Alitovića, pozdrav za Aleksandra Jovanovića, pozdrav za Đuričića Stefana, manekena najboljeg, pozdrav za ZG Steven, nemam pojma, pozdrav za Đorđeća Tešanovića, karatistu najboljeg, pozdrav za Jovanu Čigoju, pozdrav za Ker Gamera, pozdrav za Patrik, pozdrav za Miloša Trivunovića, pozdrav za Saru Opačić, pozdrav za Matiju Jankovića, pozdrav za Danijela Grubača, pozdrav za Iliju Ljubičića, pozdrav za Svajt Gaming, pozdrav za Nevenu Despot, pozdrav za Branislava Topoljskog, pozdrav za Nikolu Vulića, pozdrav za Luku Ostojića, pozdrav za Denija Fejzagića, pozdrav za Nitu Lekaj, pozdrav za Sanju Vasić, pozdrav za Stefana Vajzovića, pozdrav za Nikolu Ćirkovića, pozdrav za Dušana Grozdanovića, pozdrav za Aleksu Milojevića, pozdrav za Radovana Batu Radenkovića, pozdrav za Tijanu Dvornicki, pozdrav za Brane Đuki Đuka, pozdrav za Amela Minecraft igrač neki, pozdrav za Jocu Stojakovića, pozdrav za Enisa Brateu, pozdrav za Ognjena Stevanovića, pozdrav za Đorđita Ostojića, pozdrav za Mitrić Milenu, pozdrav za Vladana Nikolića, pozdrav za Aleksandra Crnoglavca, pozdrav za Darka Niketića, pozdrav za Aleksandru Jovanović, pozdrav za Nataliju Mihajlović, bez J, pozdrav za Stašu Jovanović, pozdrav za Ninu Huđec, pozdrav za Jovana Žutića, pozdrav za Srđana Milojicic, ne znam kako je Čilića, neću grešim, pozdrav za Rešit Kurtića, pozdrav za Dušana Igrača, pozdrav za Kostinja Miloša, pozdrav za Laru Barnak, pozdrav za Regi Miloševića, pozdrav za Dariju Sladok, pozdrav za Bešketa Matorog ili Marko Bežanovića, pozdrav za Katarinu Ivanović,
pozdrav za Aldina, pozdrav za Nikolu nije Konstantin, ne znam dalje, ne mogu da pročitam. Pozdrav za Jovana Majkovelija, pozdrav za Dušana Tarbuka, pozdrav za Marka Brkića, pozdrav za Don Fikea, pozdrav za Gljiva iz Bezumljevijača, pozdrav za Veljka Vidanovića, pozdrav za Mihajla Ilića, pozdrav za Bojana Srenčević, pozdrav za Avaksa Official, pozdrav za Predraga Vacića, pozdrav za Aleksandra PFK Kardelisa, pozdrav za Nikolu Stevanović Tuta, pozdrav za Dušana Kačara, pozdrav za Nemanju P, pozdrav za Božu Marića, pozdrav za Nikolu Pipera, pozdrav za Marinu Mihajlović, pozdrav za Ive Ćaleta Car, pozdrav za Ivana Horvata, pozdrav za Aleksandra Đuričina, to je Đ ili Đ. Pozdrav za Aleksandra Đuričina, pozdrav za Uroša Palanku, pozdrav za Nakular, Minecraft igrač isto, pozdrav za Čađo Bre, izvinjavam se, pozdrav za Filipa Cicovića, pozdrav za Stefana Đekića, pozdrav za Savu Mihajlov, pozdrav za Tijanu Jakovljević, odlično pevali, pozdrav za Devojke So Cool, pozdrav za Aleksu Bujišića, pozdrav za Miloša Barnića, pozdrav za Vereš Ninu, pozdrav za Milana Ranđelovića, pozdrav za Ninu Ušjak ili Usjak, ne znam, pozdrav za Marka Opačića, pozdrav za Miloša Ćirovića, pozdrav za Živković Mihajla, pozdrav za Biljanu Marković, pozdrav za Najjači Kuršumličanin, pozdrav za Svetozara Nenića, pozdrav za Miloša Cupaća, pozdrav za Kristofer Marjanovića, pozdrav za Nemanju Martinovića, pozdrav za Miloš Stikića, pozdrav za Kseniju Gnjatović, pozdrav za Darija Miloševića, pozdrav za Dušana Vlasića, pozdrav za Aleksu Kocića, pozdrav za Miloš Bijelića, pozdrav Anđelu Petrović, pozdrav za Nikolu Jovišića, pozdrav za Adisa Džafića, pozdrav za Nenada Jovića, pozdrav za Stevana Gašparovića, pozdrav za Juricu Zorman, pozdrav za kralj Aleksandar I, vjerojatno Jovanović, ne mogu ga pročitam, pozdrav za Gever Hartman, pozdrav za Đorđeta Jovanovića, pozdrav za Luku Popovića, pozdrav za Marka Radišića, pozdrav za Marinu Brestovac, pozdrav za Biljanu Marić, pozdrav za Davida Tomana, pozdrav za Luku Brčinovića, pozdrav za Borisa Vujčića, pozdrav za L.M. Pozdrav za Filipa Bogdanovski, pozdrav za Marija Dejanovića, pozdrav za Luku Atanackova, pozdrav za Anđelu Anđelković, pozdrav za Đorđeta Ninkovića, pozdrav za Jovana Jocu Avijero, pozdrav za Unu Jazdić, pozdrav za Tašanu Whitesnake, pozdrav za Edisa Gaming World, ne mogu da pročitam što dalje piše, pozdrav za Samo Tišmu i pozdrav za Đorđeta Cvijovića, pozdrav za Srđana Cupića, pozdrav za Pavleta Sremčevića, pozdrav za Jenisa Official, pozdrav za Milegro Officiala, pozdrav za Davik Official, to su isto dva Minecraft igrača, pozdrav za Filip Velinova, pozdrav za Nikolu Tonića, pozdrav za Tijano Sretenović, pozdrav za Marka Jovanovića, pozdrav za Andrej.e, pozdrav za Marka Horvata ili vam Skrileta, isto youtuber, pozdrav za Marka Mihajlovića, pozdrav za Zorana Čovića, pozdrav za Jovanu Mudrak, pozdrav za Lanmi Ercegovića, pozdrav za Nemanju Vlajkovića, pozdrav za Anju Kuriđu, pozdrav za Damira Jordačevića, pozdrav za Andriju Jeretin, pozdrav za Unu Minić, pozdrav za Dejana Daljevića, pozdrav za Milicu Miloradović, pozdrav za Salude Libašić, pozdrav za Mihca Gospodara Prostora, pozdrav za Bogdana Kašćelana, pozdrav za Kseniju Dervišević, pozdrav za Vukašina Živkovića i to jest njegov kanal LVS Studio, bacite subscribe, pozdrav za Milomira Arsijeća, pozdrav za Anđelku Gašparović ili Gasparović, ne znam, pozdrav za Vukajlović Sofiju, pozdrav za Vedranu Nikolić, pozdrav za Lazara Lazara, pozdrav za Aleksu Stankovića, pozdrav za Franko Lekića, pozdrav za Marhosević Amira, pozdrav za mr.božu, Mr. Božu, pozdrav za Anastasiju Žubić, pozdrav za Lazara Petrovića, pozdrav za Stefana Tošića, pozdrav za Agu Odvojeno Ero, pozdrav za Dragana Čikića, pozdrav za Mladena Lazića, pozdrav za Ognjena K. Pozdrav za Dražena Kovačevića, pozdrav za Damira Duri Durakovića,
pozdrav za Papić Pavleta, pozdrav za Dejana Deki Nemar Vujić, pozdrav za Anđelo Milutinović, pozdrav za Vuk Rosić, pozdrav za Dara Dragomije, pozdrav za Božidar Kozomanović, Kristinu Ruman, pozdrav za Amara Beatbox, to je njegov kanal Amar, snima Minecraft, tako to, bacite subscribe. Pozdrav za Nikolu Šormaza, pozdrav za Nebojša Đuzića, pozdrav za Luku Jovanovića, pozdrav za Sauru Stojanović, pozdrav za Nikolu CZ Petrovića, pozdrav za Mrđu Aleksu, pozdrav za Leo Lozića, pozdrav za Nikolu Jankovića, pozdrav za Aleksandrovski Teodoru, pozdrav za Veljka Lazića, pozdrav za Dragojlović Vojina, pozdrav za Dušanu Vujatović, pozdrav za Tripa Vukovića, pozdrav za Kenana Ročanina, pozdrav za Nemanju Joksimovića, pozdrav za Kresove produkcija, bacite subscribe isto s njima, pozdrav za Hamzu Del Mustafića, pozdrav za Maletić Ognjena, pozdrav za Njobe Benjo, pozdrav za Nemanju Jablanova, pozdrav za Kenana Dropića, pozdrav za Mihajla Tasića, pozdrav za Jelenu Ivić, pozdrav za Michael Miki Pap, pozdrav za Milicu Topalov, pozdrav za Naum Vučkovski, pozdrav za Srećka Balata, pozdrav za Marka Vučkovića, pozdrav za Maksim Popovića, pozdrav za Petka Vladušića, pozdrav za Emrah Bajrektarevića, pozdrav za Lazara Ćirića, pozdrav za Marka Mravika, pozdrav za Momir Milinčića, pozdrav za Ajdina, pozdrav za Nemanju Savića i pozdrav za mene koji sam isto lajkovao ovaj status. Nadam se da vam se ovo svidelo i znam da će ovo trajati preko 6 minuta, preko 6 ili 7, čak možda i preko 10 minuta, znači izvinjavam se stvarno, brže nisam mogao. I eto ljudi, mislim da je to bilo sve od svih pozdrava, znači duži klip nije mogao biti. Stvarno se izvinjavam ako je predugačko. Hvala svima koji su gledali ovaj klip, ako vam se svidjelo bacite like, ako ne, šta vam kažem, ako vam se svidjelo bacite subscribe, bacite share i vidimo u sljedećem klipu. Hvala svima koji su gledali ovo. Pozdrav! Joj! Jebem ti aspirator. Evo sad bez veze neće ništa, ne mora bude da je ovo što je realno.